Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara alun Bansi Gom Aceh. Nyo tak komen foto awak bancalek warba 20 pegat lebe. Ipegat nyepak bak kru semangat selamat milad gam. Partai Aceh 16 tahun. Partai Aceh ya kan. 7 Juli 2007 sampai 7 Juli 2020 Mesaboh gedanyo menghasil, mencerebre gedanyo binasa, senambung perjuangan. Ikat kem gua dah baca yo. Azhari M Nur Haji Maop. Bacalek DPRA Partai Aceh Dapil Limong Aceh Timur. Ikat gua berat kem dah baca nyo ditulis nyo ditulis nyo pak. Mesaboh gedanyo menghasil, mencerebre gedanyo binasa, senambung perjuangan. Lagi boh emang. Bang tulis lagi nyan hai. Nyan tulisan pengek rakyat. Tulisan cok hati rakyat Aceh. Ikan je kau kem dah tulis lagi nyan. Senambung perjuangan. Lagi tai emang. Yang kai dua kai tulis lagi nyan. Yang broken lagi nyan tulis senambung perjuangan. Awak dah cek sapu wadan dan kemah. Menghasil ke. Menghasil. Menceri kita nyo binasa. Hana ya pu binasa yan. Hana binasa. Ada muda ceri Partai Aceh hana binasa. Lagi biasa nyo. Allah Rabbi. Baik tulis lagi yan. Naik fikir. Naik ju mende. Puai tulis mesaboh gedanyo menghasil. Yang kah mesaboh mandum jamun. Iba mesaboh jamun. Hana menghasil je Aceh. Puai atna alam dino. Ada aja pandu warbai 20 pe tengah hotel kompanya bak tulis li lagi nyan. Mandum talek bak tulis li lagi nyan. Laganya juga tulis. Misi PC wakah apa. Lagi yang tulis je. Puya tak terang menghasil. Macam tu. Tak ada kem bila tak ada baca menghasil. So yang ceri binasa wakah senambung perjuangan tu tulis. Nambung perjuangan. Ayo dah fikir.